Pozdrav. Nastavljamo sa analizom rata u Ukrajini i da malo pomažemo analitičarima, odnosno vama da mislite svojom glavom kad slušate i pratite dešavanja. Prvo ćemo da kažemo šta je to što se nije desilo, a mnoge su najave bile da će baš to tako da se desi. To je velika kontraofanziva ukrajinske vojske. Mi smo 3 meseca ranije pričali da će to teško moći da se sklopi. Ukrajinska vojska do nove godine izlazi na granicu sa Krimom u januaru, najdalje u januaru pada Krim. Ukrajinska vojska izbija na ruske granice, ali dalje neće ići. I bila je priča o Crnom Labudu i o tome smo radili jednu opširnu emisiju. Čekalo se da nešto kod Rusa krene po zlu. Znači, kad vi ne možete, onda u ratu očekujete da onoj drugoj strani nešto ne ide kako treba. Međutim, i to se nije desilo. I trebali su da stignu tenkovi, Leopardi i Abramsi, ali i avioni. Pa se i to nije desilo. Pa da vidimo sad, pratili smo emisiju gospodina Žarka Puhovskog koji ima na N1. Imaćete link dole u opisu ako želite da nas proverite i da uporedite šta je to. Da biste došli do nekih svojih zaključaka. Evo ovdje imamo znači voditeljku Puhovskog u studiju i na slici imamo Bajdena i Zelenskog. I kaže, pretpostavljam da se dolaskom Bajdena u Kijev kazuju dve stvari i otprilike koje su to posete, koje su to poruke koje Bajden šalje ovom posetom. Prvo, da Zapad stoji iza Ukrajine, da je Amerika pobednik u ovom ratu i da je Bajden došao da se vidi sa Zelenskim kao pobednik. Mi smo dostavili znake pitanja i uzvika jer se, sad, obrazloženje je bilo da se ne ide napred, a da će Ukrajina na proleće da krene u ofanzivu kad stignu svi ti tenkovi i sva ta tehnika i da sad imamo dve super sile na svetu, to su Kina i SAD i tu smo stavili znak pitanja i kaže Putin radi u Ukrajini sve ono što je Bush radio u Iraku. I to ćemo posebno da obradimo. U vezi ovog ne ide se napred. Profesor, evo, prvo da vidimo, ovo je Bajden Kijevu. Pogledajte ovaj mural iza koji nećemo da komentarišemo. Znači, sa nama se složio profesor Barić kad je rekao da je ovde ratno iscrpljivanje kao taktika koju Rusi primenjuju, znači čekaju da Ukrajina mi smo rekli da čekaju da Ukrajina iskrvari i govorili smo o tome da je za jednog vojnika na frontu potrebno 10 ljudi koji sede u pogonu i rade. Rusija to ima, Ukrajina to nema, ali očigledno Evropa to ima, pa će ovaj rat potrajati dok Evropa i SAD budu stajale iza Ukrajine na način kako su to do sad radili. I ovdje imamo recimo kako to izgleda, znači ova je linija fronta i imamo prikaz, znači non stop se tu vode borbe na prvoj borbenoj liniji. Tačno da se ne ide brzo, ali kažem tačno je da se čeka da Ukrajina iskrvari i tačno je da se radi o utvrđenim položajima, iza kojih do sledećih nekih položaja, ako ih ima, ako ih Ukrajina ima, neće biti problem sa napredovanjem. I ono što niko ne pominje, a to je da na teritoriji koju drže Rusi nema ni subverzija ni diverzija. Znači kao da se Ukrajina deli na dva dela, pri čemu to verovatno nije teško izvesti jer te ljudi poznaju među sobom. I samo da kažem još jedan podatak da je u Ukrajini, kako se procenjuje, ostalo sa ukrajinske strane ne više od 20 miliona stanovnika. Sa početkom rata to je bilo skoro 40, a pre toga kad su se osamostalili bilo je
i celih 48 miliona stanovnika. I sada da se vratimo na onu tačku kojom se baš ne slažemo. Kaže, Putin radi u Ukrajini sve ono što je Bush radio u Iraku. Sjeti se, preskočili smo, uporno se ne pominje treća supersila. Znači, pominje se Amerika kao supersila i pominje se Kina, međutim, Rusija jednostavno jeste supersila. Ako je, na kraju imate ono pravilo, nemoj da pričaš da imaš moć, jer onda moraš i da je demonstriraš. Međutim, Ukrajina se ponaša isto onako kako se te supersile ponašaju i za njih važe neka druga pravila u odnosu na ostatak planete, i to smo pričali kad smo u prošloj emisiji, kad smo govorili o kubansko-turskoj krizi i kad je Kennedy imao pravo da potegne Treći svjetski rat kao argument, jer nije želeo rakete na Kubi, i isto tako Rusija ne želi da na 500 km od Moskve postoje baze za raspoređivanje raketa. No dobro, kaže ovako, mi smo proširili ovu rečenicu, znači pored Busha to je Clinton, Obama i Biden, među kojima nema baš neke razlike, ali između njih i Putina razlike postoje i nisu beznačajne. Prva razlika je da Putin ne koristi municiju sa osiromašenim uranijumom. Drugo, Putin ne koristi kasetne bombe. I kad se tako kaže da oni sporo napreduju, niko ne kaže kad bi on sad upotrebio kasetne bombe kao što su to radili Amerikanci u Iraku ili u Srbiji, onda bi to išlo mnogo drugačije, ali se taj deo ne kaže, i očigledno je da tu Rusi koriste da kombinuju moderna sredstva, ali i stara konvencionalna sredstva koje stoje još iz vremena Sovjetskog saveza. I kaže, treća stvar, Putin ne baca bombe sa radioaktivnim otpadom. To smo mi doživjeli, to je Irak doživio, izgleda da to svi doživljavaju koji se sukobe sa NATO paktom. Znači, umjesto da taj otpad radioaktivni lagerujete, vi ga stavite u bombe i onda to tako sejete. Pa recimo, čak i tamo gde nije neophodno koristiti takvo oružje, vi ga upotrebite, jer se na taj način oslobađate radioaktivnog otpada, i to je baš ovako viteški, prijateljski, ne znam kako bih to još nazvao. I ovde samo da vas podsjetim da kako su recimo Amerikanci lupali po Bagdadu nemilice, i kako su recimo bili nežni kad je u pitanju Basra i drugi gradovi gde postoje rafinerije nafte ili neki pogoni. Tu su uzimali, tu su napredovali kuću po kuću, a Bagdad su lupali nemilosrdno. Pa je tako broj žrtava između, mada broj žrtava nije konačan, ali se cifra varira od 200 do 500.000 i dan danas se osjećaju te posledice. Ovo je jedna morbidnost, tek da vidimo, da se malo svi preispitamo. Nancy Pelosi ponosno pokazuje narukvicu koju je dobila od ovog poslanika koji je poklonio. On kaže da je narukvica napravljena od metaka koji su ubili ruske vojnike. Prvo, ovo možda povredi samo neko ko nikad nije niti uzeo pušku, verovatno su ovo dvoje takvih, ko je ikad skupljao čavore po ratištu, no dobro, nije to tema, ovo je morbidno samo po sebi i ne znam koga treba da oduševi ova scena. Ovo gospođe jeste oduševilo, a ovo mi se više isplati tako da smiše i da bude tu oko parlamenta i oko novca, nego da uzme pušku i da ode do Bahmuta i da proveri zašto tamo ljudi ne žive duže od 12 sati. Mislim na vojnike i na regrute. Bilo je perioda kad je život
ukrajinskog vojnika u Bahmutu trajao od 4 do 11 sati po nekim analizama, međutim 12 sati to nije prelazilo, ali je mnogo bolje ovako pokazivati, šarmirati ove gospođe sa ovim, dosta smo to komentarisali. I evo još jedne razlike. Pogledajte levo ovu fotografiju, to je irački zarobljenik na kome se britanski vojnici iživljavaju. Imate ove slike po internetu ako vas zanima. Taj je posle general smenjen, ali zamislite to postupanje sa, i na kraju setite se onog Guantanama i tako dalje, a desno je neka slučajnost kad su u Iraku nabasali na $500 miliona u zlatnim polugama. Ne znamo šta se desilo s tim tim polugama, međutim ovo nećete vidjeti kod ruskih vojnika. Ovako postupanje sa zarobljenicima. I recimo kad smo kod toga, i setimo se kako je Wesley Clark došao posle na Kosovo i tražio im pare za kampanje, jer valjda ih je on oslobodio, to tako. Pa sad probajte da zamislite Surovikina koji kroz 10 godina dolazi u Ukrajinu i kaže dajte mi pare za kampanju, hoću da se kandidujem, ili da Surovikin ili neko od ovih ruskih generala postane vlasnik tamo neke Trepče ukrajinske ili Telekoma ili EPS-a ili šta ja znam. Ne možete, ne mogu ni ja. I u tome je ta razlika. I ovako je Lavrov opisao posetu, kaže, to je samo pozorišna predstava, to tako funkcioniše kod naših bivših zapadnih kolega koji pokušavaju da spasu nacistički režim, ali im je trud uzaludan. I mi mislimo da im je trud uzaludan ako se nešto ne promeni. Profesor Puhovski dalje kaže da su Amerikanci posle Drugog svjetskog rata sve ratove izgubili osim male granade, ali su ih dobili uz pomoć Coca-Cole i rock'n'rolla. To jest, pobedili su kao društvo i da Rusija nema drugu mogućnost nego da kao vojska. I pošto je to tako, Amerikanci opet dobijaju ovaj rat i tu smo stavili znake pitanja i Rusija će samu sebe proždeti ovim ratom. I ovde smo stavili znak pitanja, a verovatno profesor misli na to su Amerikanci analizirali i to je Bžežinski, ja mislim, opisao. On je govorio o vojnoj, ekonomskoj, kulturnoj i informativnoj nadmoći. I ako se setimo raspada Sovjetskog saveza, a on se raspao na ovaj način, bilo je dovoljno da se spusti cena nafte, koji je bio, što je bilo glavni izvozni proizvod Sovjetskog saveza, i da to sve polako počne da puca, jer nije moglo da izdrži to opterećenje. Vidimo da je danas, da je Putin tu lekciju savladao, niko ne pristaje da poveća proizvodnju od proizvođača nafte i da na taj način obori cenu i da sam sebi skoči usta. Čak je malo ovako indikativno i kako je dočekan bio u Saudijskoj Arabiji Biden, ili je to nešto bilo na telefonski poziv, a do juče je to bilo nezamislivo kad je Saudijska Arabija u pitanju. Putin se našao i Venecueli i Venecuela to ne radi i uopšte, znači, to je nešto što ovaj put ne radi, ne samo zbog cena nafte. Inače je tačno da je tu bila ravnoteža snaga kad je ravnoteža vojnih snaga, međutim u ekonomiji, informatici i kulturi Sovjeti su vrlo kaskali i eto, desilo se to i vrlo nespretno su se čak i posle pada Berlinskog zida, pre toga je recimo imali mogućnost da nekoliko stotina milijardi dobiju od Zapada za izmeštanje i za dislociranje te vojske koja je bila raspoređena po zemljama istočnog bloka. To se nije desilo i zato je poniženje koji su Sovjeti doživjeli
konkretno Rusiji, bilo kompletno. I to se više ponoviti neće. Sad samo da to malo pojasnim, znači ovo gore je teglica, to se proizvodilo u istočnom bloku, bilo je tu još nekih Moskvića, Lade, ne znam, Pezejaca, a ovo dole je BMW, znači za to vreme Zapad je proizvodio i BMW i Mercedese i Golfove i Volvo i tako dalje. A pored toga tu je, znači, tu su bile mini suknje, tu je bio džins, tu su bili šuškavci, tu je bio način života Zapada i to je ono što je prelomilo da se taj Varšavski ugovor raspadne sam od sebe. To je to što znači dodajmo na ovo Coca-Colu i rock and roll, kako kaže profesor, ali misli se na taj deo. Međutim, to više ne radi. Danas, što bi rekli, svako zna da igra fudbal. Ako se setimo, u vreme, mi smo nekad pobedili Zair sa 9-0 na svetskom prvenstvu, da li bi to sad mogli da izvedemo? Bilo je to vreme kad je kad su, ne znam, recimo Haiti ili neka druga država tražila da nastupaju bosi, jer nisu mogli da se snađu sa onim kopačkama. Danas su to pravila koja su poznata i evo recimo Steven Seagal reklamira rusko oružje. Znači na zapadu je postao poznat, slavan, popularan, kako god, i sad će to čovjek da unovči tako što će da reklamira rusko oružje. Svi mogu sad da nose mini suknje, šuškavce, da voze ono što mogu da plate, tako da je veliko pitanje da li ponovo kultura koja dolazi sa zapada može da pobedi Rusiju ili bilo koju drugu zemlju. Nekad je recimo ovdje išla neka serija Seksi grad, međutim veliko je pitanje da bi to moglo među arapskim zemljama sada prođe kao prethodnica i da li bi oni to prihvatili da gledaju, da li ima još primjera, evo recimo ovo je nešto što je izglasano da se neće dešavati u Rusiji narednih 99 godina, a to je sad nešto što Zapad propagira. Zašto to radi, i u toj meri i tako nasilno. Na kraju, kulturni obrasci, nametanje kulturnih obrazaca je jako stresno i to, međutim, Zapad je bio dugo vremena sila i on nije vodio računa o tim nekim stvarima, o tome da kulture trebaju da se pomešaju ili da postoje neki prioriteti, drugi, ne, bilo je samo ono što oni hoće, međutim, očigledno da to ni Rusija ni Kina više ne žele. I kaže ovde Mihajl Podoljak, Rusi su promenili taktiku, koriste prazne rakete, mance i balone kako bi preopteretili naše PVO sisteme. Mi jednostavno nemamo dovoljno granata, zbog čega produžen sukob predstavlja sporu smrt Ukrajine. To smo i mi negde rekli pre mnogo meseci. I dobro, ovdje komentar, ne brinite, čekaju da dobijete tenkove da ih sprže. U vezi s tim sad u tim nekim ratovima postoje i eto tako, ispitivaće se sad, to se zove inače granata oklop, ispitivaće se šta mogu ovi tenkovi, šta mogu oni tenkovi, šta može onaj Javelin ili neki slični sistemi za protiv oklopnu borbu. Uglavnom, ti tenkovi ne predstavljaju neku veliku sekiraciju za rusku vojsku, jer ako bi ispoštovali i poslali onoliko koliko su izobećavali, to bi možda bilo dovoljno za jedan od neka 3 pravca na kojima mogu da ih upotrebe. Ako, što je naravno biće vidljivo, ako ih rasporede na svim pravcima, onda će to biti nedovoljno za bilo kakav kontraudar za koji realno Ukrajina više nema snage, a kako stoje, znači kako nema proizvodnje, neće imati ni za mesec, dva kad se to proleće desi.
I ovdje samo da dodamo ove taktičke promjene na bojištu, da sad, pored ovih praznih projektila, Rusi koriste balone od helijuma koji svetle. Ranije smo to mi koristili one svetleće rakete, međutim sad to duže traje i na taj način se vjerojatno brže iscrpljuju Ukrajinci. Još profesor Bukovski ovdje kaže kontradiktornost u međunarodnom pravu. Ovdje sme da se okupira teritorija, a tamo ne sme. Verovatno je sad to i pitanje ili ko sme to da radi, a ko ne sme. Očigledno oni koji smeju, oni prvo upozore, pa onda i urade. Amerikanci su mnogo puta to uradili, Rusima je ovo bio nož pod grlom, pa su i oni to uradili, ali ne mogu sad da kažu ovi, ne znam, to je Kosovo je bilo presedan, a ovo nije presedan. Jednostavno to tako ne funkcioniše. Na kraju krajeva svi ti međunarodni dogovori i ugovori, ajde u šali kažemo da postoje da bi ih se pridržavali slabiji, međutim posle nekoliko decenija oni budu malo trapavi, odnosno moraju da prođu kroz neku doradu i obradu. Isto će biti i sa Daytonom, a isto će biti i sa međunarodnim pravom, ali o tom potom. Onda kaže da ceo svet osuđuje Rusiju, ceo svet, uključujući i naše drage susede iz Srbije. To se jako malo ujeo za, ali dobro, više braća imaju pravo na to. U Srbiji nije atmosfera takva da se osuđuju Rusi, i to pokazuju analize, ali je pitanje i da li baš ceo svet stoji iza ovoga. Vidjet ćemo da ne stoji. Pokazat ćemo to s jednom slikom i kaže svet se nije promenio, ali Evropa jeste. Pre 13 meseci vodeća socijaldemokratska partija je tražila da se Nemačka je tražila da se sa njihove teritorije povuku nuklearne rakete. Danas to ni radikalnim mirovnjacima ne pada na pamet. Međutim, i to je tačno, svet se menja, ali mi kažemo da se i svet menja i Evropa se menja. Evropa je počela da se menja izlaskom Britanije tamo sve vremenom, ne tako davno, međutim i svet se menja i to ćemo da vidimo sad na ovoj. Ali vidite, kad se kaže da je ceo svet osuđuje Rusiju, na ovoj mapi vidimo da tu se ne radi u celom svetu. Pa ako kaže da je to 40 zemalja, onda među tih 40 zemalja se vjerojatno računa i Lihtenštajn, i Kneževina Monaho, i Vatikan, i Crna Gora, i Slovenija, i tako dalje. Holandija, Belgija, Luksemburg, to nije. To ne prelazi, neki kažu 15%, neki kažu 14%, ne znam, ili 25% vrh glave, ali ako ima jedno 200 zemalja, samo 40 ih je koje su interesno povezane, su osudile agresiju i samo su oni uveli sankcije Rusiji. U Srbiji to ili srpsko rukovodstvo koje pokazuje svoju otuđenost, to radi često mimo znanja naroda, znamo ko kontroliše medije i tako dalje. Interesantno je da se pritisak za uvođenje sankcija vrši samo nad Srbijom. Inače, ostale probali su i ne mogu da ih diraju. Vidite da niko iz Afrike, niko iz Južne Amerike, niko iz Azije. I nije tačno da se svet ne menja, menja se itekako. Evo vidimo da Kinezi i Rusi počinju da posluju bez dolara kao posrednika, da Argentina i Brazil isto to nameravaju, da Indija i Kina ili čak Indija i Rusija nameravaju da to isto rade, što je koliko juče to bilo nezamislivo. I sve se menja i vidjet ćemo da što vole da kažu, neće biti isto, ništa posle ovog rata. Ovo jedan naš intelektualac kaže da američka administracija sad zahteva ofanzivnu operaciju od Kijeva,
plašeći se da bi podrška Evropljana mogla da postane ograničena. Evropljani vide da je to da je to rupa bez dna, da je Zelenski ostao bezobrazan u tom nekom svom traženju, možda se stvarno pomislio da on štiti tu nešto Evropu ili demokratiju Evrope ili ne znam čime. Ja sam iznos to mišljenje da bi on mogao do sad i ostavku da podnese s obzirom kako mu ide, ali vidjet ćemo koja je njegova sudbina. Na kraju rekli smo i da Putin sigurno neće sa njim da potpiše bilo šta i da ovakav kakav je nesposoban odgovara Putinu. Znači, i setimo se recimo kad je bilo nekih jako pametnih predloga koje su imali ukrajinski oficiri da se izvuku vojnici iz neposrednog dodira, da se izvrši snabdevanje, da se malo odmore pa da onda krenu kontranapad. On je to ocenio kao njihovu slabost, a to je recimo manevar koji je upalio od Kolubarske bitke, pa su takvi recimo generali smenjeni i došli su neki kojima to ne smeta i kaže ovde rekli smo, samo da kažem da su zapadnjaci predali dosta svoje moći u ruke Putinu. On može da sad indirektno ili direktno da utiče na njihove izbore koji dolaze, a znamo da su sledeće godine i izbori u Americi i evo kaže ovde da ta pomoć bi mogla da postane ograničena ne samo u Evropi nego i u Americi. Mada i to način na koji ta pomoć stiže i kako će to, ko će to da vraća o tom potom. Vidjet ćemo. I još samo ovo, kaže, Evropa se lepo ustrojila, jedino štrči Orban, to je tačno, mislim da je on glasnogovornik cele Evrope, koji shvataju da im Rusi nisu srušili, recimo, nisu minirali onaj severni tok, da Rusi nemaju pretenzije prema bilo čijoj teritoriji i da se ne slažu sa tim produktima komunizma. Ali kažem, jeste se Evropa ustrojila i sad je Velika Britanija postala evropskija nego što je ikada bila. Mislim, daleko im je Amerika, Evropa je blizu i kaže, Evropa se uredila do žalostne razine, hoćemo li se posle Putina rešiti Puškina. Jako velike reči. Hoćemo li se posle Putina rešiti Puškina. I da to malo proanaliziramo, Evropa možda i može. Oni su ukinuli i Dostojevskog i Tolstoja i jednostavno i ove umetnike zabranjuju im nastupe, nema te kulturne razmene, što bi rekli, što je jako ovako loše, stradaju sportisti, kakve veze imaju sportisti sa onim što se radi Putin, ali dobro, to su te sankcije i to sad zadiremo, u prošloj emisiji smo govorili kako bi recimo Srbi trebali da uđu u zapadne čitanke kao genocidni narod i da zahvaljujući Rusima se to nije desilo. A recimo, evo sad kad smo pomenuli Puškina, imate njegove rečenice, znači on je već u čitankama, i Puškin, i Ljermontov, i Dostojevski, i oni o Srbima imaju mnogo drugačije mišljenje i mnogo više poštovanja nego što to ima Zapad. Kaže, nad Srbijom smiluj se ti Bože, i stari Srbin Vojvoda Miloš, to su Puškinove reči iz njegove pesme. To je Ljermontov sa gde u Heroju našeg vremena pominje poručnika Vulića i to se uči po školama kao pozitivno. I imamo Dostojevskog Piščev dnevnik gde je često pominjao Srbe. Imamo Pikulja, to je isto jedan koji je imao preko 500 miliona prodatih knjiga.
I sad njegove rečenice kaže, može se reći da su samo Srbi i Rusi sposobni da se bore do kraja, jer ih je velika majka istorija naučila da se nikad ne predaju. I tu je Limonov koji kaže, to je savremeni pisac, kaže, ispostavilo se da su svi oni podjednako krivi očima Evropljana i Genkija, krivi su zato što su branili svoje rođene planine, svoje kuće, šivike i vinograde. I setimo se da je Tolstoj želeo da završi život u Novom Sadu. Setimo se grofa Vronskog ili ti Nikolajevića Rajevskog. Ako poginem, srce mi ostavite u Srbiji, a telo prenesite u Rusiju. Izgleda imamo neku mistiku, jer setimo se i Arčibalda Rajsa koji traži da mu srce bude sahranjeno na Kajmakčalanu. I setimo se brojnih zapovednika koji su bili kod Suvorova i Kutuzova. Setimo se Save Vladisavljevića i recimo da smo mi kao Srbi kod Rusa u čitankama, namjerno sam stavio veliko slovo, ali to nije ona čitanka koju smo pominjali u broju 8 tamo kad smo radili. Ovo su neke sasvim druge čitanke i one nam mnogo više odgovaraju. Ovo je, znači, Sava Vladisavljević koji je stvorio rusku obavještajnu službu, raširio granicu između Rusije i Kine pre mnogo vekova i to se i danas poštuje. I osnovao je grad 1727. godine Trojicko-Savsku, čijem nazivu su spojena Sveta Trojica i Sveti Sava srpski. Zato je to nama odvajanje od Putina i Puškina ide malo teže. Sad, za Zapad, Srbi su neprijatelji koji su izgubili rat i znamo da oni sa svojim neprijateljima ne postupaju baš plemenito ili humano. Setimo se, Japanci su dobili 2 atomske bombe, da li su morali baš obe, veliko je pitanje. Setimo se kako su spržili Nemačku, pri čemu nisu ulazili u rat dok Stalin Nemcima nije slomio kičmu od Kurska. I sad zato mi kao sad zašto imamo taj otpor prema uvođenju sankcija i zato što na strani Rusije kaže jer smo proživjeli sve živo maltretiranje koje je moglo da se proživi i zbog toga smo valjda zaslužili nuklearni otpad. Zaboravilo se, recimo, setimo se, smo pričali o sukobu Japana i Amerike i da je kod Midveja izginulo po 200 pilota. Setimo se, recimo, da je Draža Mihajlović spasio preko 500, neki pominju i 1000 pilota rizikujući naše živote, međutim, ladno su nas prepustili posle Drugog svjetskog rata u toj komunističkoj nemani koja je bila tad na snazi i zato nam se danas oduzima teritorija, zato nas je u posljednjih 25 godina sve manje. Znači, stavio sam 25 godina da ne pripišemo sve zasluge Vučiću i Dačiću, koliko nas je 100.000 manje, koliko je 100.000 odseljeno odavde. I ako spojimo nameru Zapada da nas proglasi za genocidnu naciju sa željama Rio Tinta, jasno je da nas čeka sudbina aboriđina i severnoameričkih indijanaca. Zato smo mi malo više na strani Rusa, jer to i vidimo i osjećamo i proživjeli smo to na svojoj koži. Mi smo imali tu sreću ili mi smo dovoljno bili pod njihovom komandom da bi nas posle preokrenuli, jer setimo se prva reakcija američkog ministra financija bila je da od Nemačke napravi pašnjak za koze. Da se nikad više Nemci ne podignu i da nikad više ne dođe do takvih nekih ratova. Pa su se onda zapitali ko će da plati tu ratnu štetu i morali su da ponude neku iluziju boljeg života u odnosu na istočni blok i tek tad je nastao Maršalov plan. Isto tako su Japan podigli da ne bi gledali u Kinu, nego da bi Kinezi gledali u njih, dok su
morali da neguju svoje te diktatore. I ovdje imamo sad kako izgleda sad to ono poniženje do kraja, kad znači nastavljaju da ponižavaju, a nemaju šta da nam ponude, i kada Srbija se neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji. Pri čemu? Znamo i šta je Srbija unela u Prvi svjetski rat, da je ova Jugoslavija koja se posle podelila u stvari proširena Srbija. Znači nije, koja je promenila ime, pa se zvala Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Međutim, čak i to što je uneto, nema tretman predbračne tekovine. I idemo dalje. I ovaj dodatak je da završimo, kaže, ambasador Hill je iznenađen i uvređen jer se svakodnevno pominje to bombardovanje iz 1999. godine. To trebate da zaboravite. Ima nas koji pamte, ali ima koji su rođeni kasnije. Vidjet ćemo šta će s njima da bude. Kad se vratimo još malo na profesora Puhovskog, kaže, Biden je bio tamo, a Putin tamo nikad neće doći. Ovo je vrlo upitno, jer ne verujem da će Rusija da završi ovaj rat dok se ne spoji sa Pridnjestrovljem i dok im Kijev ne pređe u ruke. Jer to je ta kijevska Rusija. I kaže, Putin će, ovo je sad predstaviti pobedu Rusije, međutim, na toj godišnjici, međutim, to nije Putinov stav, i stav ruskog naroda je da što manje ljudi gine u ovome, a da će to biti za mjesec dana ili 2 ili 3, o tome moraju da vode računa sad oni koji su pomagali Rusiju i koji trebaju da izađu svom narodu na izbore. Putin tvrdi da je Lenin izmislio Ukrajinu. Tako kaže istorija. Kaže, znači on je protiv Lenjina, a više je za carsku Rusiju. Pa, to je tamo da su, znači, da je Lenjin u stvari bio projekat. Neka bude englesko, nemačko, švajcarski, kako god, Lenjin je došao sa punim vozom para u Rusiju, to bez para nije moglo da se sruši carevina, i bio to drugi pokušaj, i Rusi su rekli da je to najveća pobjeda britanske obavještajne službe. To što su instalirali Lenjina, očigledno da to mogu i da dokažu. Ovdje kaže NATO, Finska i Švedska i protivljenje Turske. Vidjet ćemo da li će ući ili neće u NATO pakt. Toliko za večeras. Veliki pozdrav. Vidimo se sutra.